Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu. Sa mga lutahan ug sa mga kauyukan. Ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi, magapanudlo sa pulong sa kamaturan. Sa di pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ni nga dawa, sa mas naandan atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, sa pagkakaroon, atong gabiton ang atong pagtutok ni mga butanga nga atong susihon kung napapagitay mga salang na hibilin diya sa atong kalag. Kay kini, kung dili na ito isugid, nga tustupangan sa Diyos, nga amahan, then it will become a barrier to the study of the Word of God. Therefore, God, the Holy Spirit, cannot teach us His truth tungod niya na mga sala. Busa, karon mag-ampo kita sa hilom. Let us pray. Amahan na mong langit nun, salamat nining lain sa higayon sa among pagtuon sa among pulong. Uban ni kami karon, pinagis pagtudlo ka na sa balang Espiritu Santo, o gatagi kami niya ng concentration, pagtutok sa imong igatudlo ka na mo, niining adlaw. Salamat na imong Bible study through the YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan. Among gipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan itong mga subscribers, fellow believers, atong mga higala na nagasunod ng atong ministry. Welcome kaninyong tanan. Now, ang uluhan nga atong itutukan pa mao ang the doctrine of the divine Dynasphere. Now, ang divine Dynasphere niining katuigan sa simbahan alang kanang mga magtotoo in the church age, gitawag kining operational divine Dynasphere. Ang iyahang Ginoo Kristo nga Dynasphere sa una niyang pag-ani dinhi his first advent, iyang gigamit ang iyahang prototype divine Dynasphere. So, I hope din na nimo makalimtan ang iyang Ginoo Kristo nga divine Dynasphere prototype. Ang atoa karon sa katuiga simbahan nga divine Dynasphere operational. Now, doon na pa yung mga ngan nga inunta mga synonyms o laing mga ngan nga gigamit alang ni nga divine Dynasphere, which is a mental attitude. Okay? Yan sa itong una-una, ha? Kining divine Dynasphere. The protocol plan of God, love complex, God's power system, the Christian way of life, a believer's royal palace, a believer's perfect environment on earth. Mauni ang pipila ka mga laing mga ngan sa divine Dynasphere. Now, padayon ragud ta sa atong gibiyaan kagahapon nga
Abli palihog diha sa Kolosas 3:15. O man atong kanunay na tutukan. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Now, peace, irene, kalinaw. Peace of Christ, rule, paharia. Verse 16, let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. O now, kining let the word of Christ, this is what motivates every believer in his or her life. Gusto? Nga naman. Kung kay si Kristo, buhi is now real sa ilang mga kinabuhi. You see? Mana, the word of Christ richly dwell within you. Ang wisdom diha, ang all applications of God's truths. Mo ni wisdom. Kaalam. Diferensya ang kaalam o kaibalo, ha? Diman ni. Ang kaibalo, academic knowledge. Ang kaalam, God's wisdom. All applications of God's truths. Mo kanibot pasabot. Now, ato rin kong hinumduman. Hinumduman na ito kanunay yun. Nga kitang mga magtutuo, muatubang kang Ginoong Kristo atol sa panahon sa pagtasal during the evaluation time nga gitawag kini doctrinally and technically nga mao ang judgment seat of Christ or bema seat. All of our works, both human and divine, are going to be evaluated. Human gyud sa pagsakgaw sa simbahan, mubanos dayon kining maong judgment seat of Christ. So ang himuan og pagtasal going to be evaluated, ang human good works ug ang divine good works. Na unsa man ning human good works? Gika tandi nato kini sa kahoy, kugon ug dagami. Kini sila masunog, of course, because they are combustible. 1 Corinthians 3:12. Apan ang divine good works, Diyos nun nga mga maayong binuhatan, gipakasama kini nga nato sa pilak, bulawan, ug mga mahalon nga mga bato. Ug kini sila are non-combustible, dili masunog. They will stand from being burned. Matud pa kala sa 1 Corinthians 3:12. O kinira ang magpabilin. Ang divine good works are the only kind of good works that will remain, that can stand from being burned. Now, this kind of good is the only good works that are rewardable. Sabta gina, mora ni gantihan. Mora, gidasig kita sa pulo sa Dios. Nga kita magbuhat o mga Diyos nun nga mga maayong binuhatan. Dili ang mga tawhanon lamang. Kaya kini pagasunugon ra. Now, diha sa 1 Corinto 3:10, kini na kanayon, according to the grace of God, which was given to me, like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it. Verse 11, for no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Verse 12, now, if any man builds or build on the foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. Verse 13. Now, of course, by the way, remember again God's word diya sa
Salmo 119, versikulo 105. God's word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Now, living in the light, ang pagkinabuhi diha sa kahayag, nagkahulugan kini og pagkinabuhi sa atong kinabuhi as unto the Lord. Now, ang pulong sa Dios right now is real to our life as Christians. Now let's go to Proverbs 2:10. For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Verse 11. Discretion will guard you, understanding will watch over you. Verse 12. To deliver you from the way of evil, from the man who speaks perverse things. Verse 13. From those who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness. Believers should be grateful for what God has given them, including salvation. Ikaw magtotoo. Nagpasalamat ka ba? That so great salvation nga hatag o isangkap sa Diyos ka na to. But we should understand Hebrews 6:9. But beloved, we are convinced of better things concerning you and things that accompany salvation, though we are speaking in this way. Now, so karon, I hope di na nimo makalimtan ka ng Colossus 3:15, let the peace of Christ rule. Himoa nga ang kalinaw ay rini ni Kristo muhari o paharia. Ang tanang mga magtutuo, pinili and predestined and a part of the body of Christ. Matag magtutuo dinhi sa katuigan simbahan, ana ay espirituhanong gasa nga gihatag sa Dios Espiritu Santo. That spiritual gift can only be discovered and noticed samtang ang magtutuo nagapadayon sa pagtubo spiritually. Dili niya makaplagan o di niya maalinggatan. He will never notice or discover kung wa siya magatubo spiritually. Now, okay, and that's 1 Corinthians 1:4-5. Verse 4, I thank my God always concerning you for the grace of God. Verse 5, that in everything you were enriched in Him. Ephesians 5:1, therefore, be imitators of God as beloved children. Now, ang metabolized nga doktrina lamang mao'y tinubdan sa paghimong tinuod ni sa atong Ginoo. The only source of making God real in our life. Only metabolized Bible doctrine. Okay? Post-salvation epistemological rehabilitation is what believers need to repeat and repeat and repeat to take in for the purpose of fulfilling the principle, the rate of learning should exceed the rate of forgetting. Di man na ng mga prinsipyo. Ang kapaspason sa iyang pagkaton, kinahanglan mula bao kini sa kapaspason sa iyang pagkalimot. Colossians 3:16, let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Now, kanang let the word of Christ richly dwell. Kanang richly, mao na ang treasure. Okay? Nga itong isigutan karong taon. Precious mo kanang Greek word. Adunahan, richly, treasure. Ang kanang dwell,
Kanabang mga bersikulo nga, let the word of Christ richly dwell. Kining dwell, sa Grigong pulong is inoikuo. Inoikuo. Now, okay? So, kanang dwell is inoikuo. Dwell. Now, diha sa 2 Timoteo 1:14 usab, nagsulti kini. Guard through the Holy Spirit who dwells in us the treasure which has been entrusted to you. Treasure. Ang pagkaadunahan. Richly. Now, Colossians 3:6. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another, with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Now, of course, mga kanigisuat diya sa NASB. Now, kaning let the word of Christ, mo kanang Bible doctrine. Ang richly balagayaon, precious, valuable, with all wisdom, its connection is a prepositional phrase. Okay? Now, unto this 1 John 2:16, ano ka na yun? For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Verse 17, the world is passing away. Now, by the way, polytheuma. Ang polytheuma is a Greek word again. We are in this world, but we are now citizens of heaven. Bisag niya pa kita dinhi kalibutan na. So, ayaw ba kalimot niyan tungkol sa stress disease na. Balik ra gud usa ka bersikulo. Go back, Colossians 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts. Paharia ang kalinaw ni Kristo. Irene, kalinaw. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Papuya ang dwell. Ang word of Christ is very valuable to us. Okay? Now, Ephesians 1:3. Spiritual assets in the heavenly places that we have been blessed as believers. Di ba niya masab katong Hebrewanon 11:1? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Now, balik ragutan niya itong versikulo 16 sa Colossus 3. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns, etc. Ang teaching diha, inumdum ka sa Greek word, didasko. Okay? Admonishing is nothiteo. Nothiteo. G-N-O-T-H-I-T-E-O. Nothiteo. Meaning to admonish someone who did something wrong. Okay? Now, karon, timan niya gihapon katungkulo sa stress disease. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns. Kining admonishing, adto ta sa teaching, didasko. Anong ka ba sa itong gihatag na ko ninyo nga didasko is teaching method, situation depicting a formal setting, mao na teaching method, didasko. Ang magtutudlo, unsa man, it is didaskalos. Ang panang subject matter nga gitudlo, unsa man, didaskalia. Okay? So, kadtong giingon nato nga admonishing is nothiteo, tambag, pahimangno. Ang pasabot pinsaya.
Now, kitang mga magtotoo, gitudluan o gipahimangnuan sa pulong sa Dios to move forward sa atong espirituhanong pagtubo. Hangtod nga atong makabot gyud ang higher ground, which is spiritual adulthood stage. Yung na. Now, as we continue sa atong espirituhanong momentum o pagbuylo, let us be reminded that every time nga magatuon kita sa pulong sa Dios, it is not important just to learn God's Word. Dili naigo nga magkakatuon ka lang sa pulong sa Dios, memorize ni mo mga bersikulo o mga kapitulo ni ini. But ang pulong sa Dios, kinahanglan nga mupuyo, dwell in us richly, as Colossians 3:16 said. Converted spiritually through the power of God the Holy Spirit. One of the two power options kini. Remember the two spiritual skills, Bible doctrine and feeling of the Holy Spirit. Pulong sa Dios ug ang pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Namungutanan na po kunimo. Mangutanon ta ka. When can a thing, anything, become something of value to you? Hindi. Kano sa man? Ang usa ka butang, behesa kung sa butang nga mahimo kining something of value. Manay pagkabilido na kanimo. Tubag? Sa diha nga kanang maong butang is so necessary, so indispensable to you. So much so, nga kunwa kini diha kanimo, you would think you cannot live without it. Understand? So I hope nasabtan mo na. O gusa, ang pulong sa Diyos should and must be indispensable to the life of every believer. Should and must be valuable and so necessary. So much so, kunwa kining pulong sa Diyos, kitang mga magtotoo cannot live our spiritual life without it. Think and ponder on that. Kaya kinibililhon may nung danon kini sa itong kinabuhi ingon nga mga magtotoo. Adto ta karon Colossians 3:17. Balik. May the word of Christ dwell richly in your hearts, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Now, atong hinumduman, o atong kinahanglang hinumduman, nga ang Kristuhanong paagi sa pagkinabuhi, usa ka espirituhanong paagi sa pagkinabuhi, and as such, it demands what? A spiritual way of execution. Na tulo ka mando alang sa magtotoo, matag magtotoo, who desires to live the Christian way of life. Unsaon man? Tulo ni kamando, pagkamawato ni Kristo. Have the mind of Christ. In everything we do in word or deed, let us do it as unto the Lord, in the name of the Lord Jesus. So mo kining tulo ka mga mando alang sa matag magtotoo nga buot nga mo kinabuhi siya sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. Pag maawato ni Kristo, pagpanag-iya sa hunahuna ni Kristo, o sa matag buhat nimo, sa buhat ba o sa pulong ba, himuha ka na as unto the Lord, in the name of the Lord Jesus. Now, ingon nga mga Kristohanon, we are now supposed to make 1 John 1:9 and Psalms 30:5 second nature to us.
kinahanglan nga kini mahimo na yung second nature. Also, let us remember that rebound is not a license to sin. Kaya ang uban na ba ang ilang una-una nga, sige lang, kung pagkasala lang ko na, bitay rebound. No. Ang rebound, dili na lisensya nga ikaw magpagkasala, kundi lisensya kani nga pag-alagad sa Diyos. So, man yung pag-alagad sa Diyos kung wala rebound? Dili. So, di man ina, 2 Corinto 5:10 na usab. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Romans 14:12. So then, every one of us shall give account of himself to God. Nakadungog ka ba? Roma 14:12. Maghatag kita og husay ngadto sa Dios. We shall give account of ourselves to God. John 17:25. A righteous Father the world hath not known thee, but I have known thee. And these have known that those have sent me. Now, Philippians 2:9-11, kanayon usabog, a righteous Father the world hath not known thee, but I have known thee. And these have known that thou hast sent me. Verse 9, wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. Verse 10, that at the name of Jesus every knee shall bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Now, by the way, ang plano sa Diyos, grasya. Musta? Ug ang grasya mao ang plano sa Dios. You see, remember what Colossians 3:17 says, whatever ye do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Di usab sa Isaias, ang pulong sa Dios na kanayon, that those who wait on the Lord, etc., etc., shall renew their strength. I-recharge nimo. Wait. Ano may but ni ha? Kini bang paghuwat? What does this mean? Well, this means that we are waiting on the Lord for something fantastic. Grace of God. Is to? Psalms 25:3. Ye, let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed, which transgress without cause. Colossians 3:17, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Kining whatever, pas, kini PAS, meaning all. All our spiritual life kini ha. Singular kining all din he. So whatever you do in word or deed, do all. All, ang tanan. In the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Now, 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. Romans 14:12, so then, each one of us will give an account of himself to God. Yes. Manubag kita tagsa-tagsa ngadto sa Dios.
ug dinhi una natuhununga dinhi ta kautob karong adlaw ato ipadayon kini ugma magampo ta. Salamat o Dios nining grasya nga among gipahimuslan. Salamat sa among pagpakigambitay kanimo sa among mga pulong. Salamat sa balang Espiritu Santo nga nagatudlo ka namo sa imong kamatuoran. Salamat nga imo pa kaming atagag lugway aron kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa among espirituhanon nga pagbuylo. Ang tuwa mo makambot kayo ng among tungo ng mga espirituhanong paghahamtong nga diin ikaw mahimaya ug na kami katako sa pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.